Dobar dan svima, dobrodošli u radionicu vezanu za odredbe poreskih zakona koji su pratili novi budžetski paket za 2022. godinu. Mi ćemo se danas pozabaviti sa dve grupe izmena. Imamo jednu izmenu na nivou poreza na dobit pravnih lica i imamo jedan veći set izmena na nivou zakona o porezu na dohodak građana i korespondentnim normama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojima ćemo se pozabaviti, a koje su dominantno usmerene ka podsticanju razvoja ekonomije znanja u našoj zemlji, nešto sa čime se počelo sada već skoro davne 2018. godine intenzivno da se radi u okvirima našeg poreskog zakonodavstva. Pre nego što pređemo na konkretne izmene materijalnih poreskih propisa, hteo sam da dam jedan primer korisnosti ovih radionica i u stvari da vas motivišem da kada se moje izlaganje završi vi počnete sa postavljanjem pitanja, dakle i da iznosite i zamerke ako ih imate, imajući u vidu da smo mi ove godine imali jedan veći set ovih radionica. Između ostalog rađene su radionice i na temu oporezivanja digitalne imovine, odnosno razmatrali smo poreske mere koje su pratile donošenje najnovijeg zakona o digitalnoj imovini i na našim sesijama se javila primedba da je način na koji je uređeno plaćanje poreza na kapitalne dobitke u slučaju trgovanja digitalnom imovinom od strane fizičkih lica neprimereno stvarnom životu, da predstavlja suviše veliko administrativno opterećenje i takva primedba je bila usmerena prema, bila je prosleđena Ministarstvu finansija, a onda je Ministarstvo finansija na to reagovalo tako što je u predlog izmena i dopuna zakona o porezu na dohodak građana, tačnije predlog izmena njegovog člana 95, unelo odredbu koja kaže: obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa ovim zakonom, dužan je da podnese poresku prijavu najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kome je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine, čime je suštinski uvažio primedbe koje su došle upravo sa ovih naših webinara, zato što je prethodno rešenje bilo da je poreska prijava morala da se podnosi po svakoj izvršenoj transakciji, a ne kao što je ovde predviđeno da se to radi suštinski kvartalno. Kada su u pitanju izmene na terenu poreza na dobit pravnih lica, one su sadržane u članu 30 zakona o porezu na dobit pravnih lica i u toj situaciji, šta je srž ove izmene? Srž izmene jeste da, kao što znate, u našem poreskom zakonodavstvu unos nenovčanog kapitala, nenovčanog uloga u kapital privrednog društva, može da dovede do oporezivog kapitalnog dobitka, odnosno kapitalnog gubitka, što znači da mi unos nenovčanog uloga u kapital privrednog društva smatramo prenosom uz naknadu. Ovo može da predstavlja ozbiljno opterećenje u slučaju poslovnih reorganizacija. Ono što je kod intelektualne svojine u Srbiji primećeno jeste da postoji vrlo izražena potreba da se ova oblast korporativizuje, da se uredi, da se odnosi i srede u oblasti vlasništva nad intelektualnom svojinom, što će svakako podrazumevati i reorganizaciju vlasništva nad ovom svojinom unutar korporativnih struktura. I ukoliko vi imate obavezu da platite porez na kapitalni dobitak u slučaju takve reorganizacije, koja izlazi iz okvira statutarnih statusnih promena, oni koje su uređene zakonom o privrednim društvima, to može da vama ovaj proces značajno oteža, odnosno poskupi, pa čak i da ga obesmisli. Još ranije je merama koje, kao što smo rekli, kreću da se u naše zakonodavstvo unose od 2018. godine, je efektivna stopa poreza na kapitalne dobitke u slučaju prenosa uz naknadu intelektualne svojine svedena sa 15 na 3%. Međutim, i dalje postoji obaveza plaćanja poreza, tako da se sada uvodi mogućnost oslobođenja od obračunavanja i plaćanja poreza na kapitalni dobitak u slučaju unosa intelektualne svojine u osnivački kapital domaćeg društva od strane njegovog rezidentnog vlasnika. Zašto mogućnost? Zašto član 30 pruža
pravo obvezniku da se opredeli da kapitalni dobitak ostvaren unosom intelektualne svojine u kapital privrednog društva ne uključi u poresku osnovicu za porez na dobit. Razlog za to jeste što zakonodavac zahteva ispunjenje određenih uslova da bi ova olakšica mogla da se primeni. Dakle, prvo, vrednost intelektualne svojine mora da bude utvrđena procenom ovlašćenog procenjivača, a zatim je potrebno ispuniti još dva uslova. Prvo, ta intelektualna svojina koja se unese u kapital privrednog društva, društvo u koje je uneta ne sme da otuđi tu intelektualnu svojinu u roku od 2 godine od dana njenog unosa. I u tom istom periodu ta intelektualna svojina ne sme da bude ustupljena povezanom licu na korišćenje u celini ili delimično, osim u skladu sa načelom van dohvata ruke. Ukoliko ispunjavate ove uslove, imate pravo na olakšicu da se, dakle, porez ne plaća na ostvareni kapitalni dobitak. Postoji još jedna povoljnost koju vam zakonodavac omogućava, a to je da je nabavna vrednost stečenih udela, dakle, koje steknete unosom, koje privredno društvo stekne unosom intelektualne svojine u kapital svog zavisnog društva, dakle, je tržišna vrednost te intelektualne svojine u momentu njenog unosa u kapital tog privrednog društva, što znači da dobijate povećanje osnovice i u pogledu nabavne cene stečenih udela za potrebe njihove eventualne buduće prodaje i utvrđivanja kapitalnog dobitka na takav prenos uz naknadu, što je dodatni podsticaj koji se ostvaruje. Sada prelazimo na jedan set izmena koje su sadržane u Zakonu o porezu na dohodak građana, set podsticaja koji se unose, dakle, i naravno ove podsticaje prate mere vezane za doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Mi ćemo danas detaljno govoriti o njih 7, ovde je navedeno 10, ja ću proći kroz 3 sada samo okvirno, a onda ćemo od ovih preostalih 7 koje su fundamentalno vezane za tu našu ekonomiju znanja i za razvoj naše ekonomije znanja, ćemo kroz njih proći detaljnije. Prvo, treba da znate da se neoporezivi iznos povećava sa 18.300 na 19.300 dinara mesečno, a da se stopa doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje smanjuje sa 25,5 na 25% i to u onom delu koji se plaća na teret poslodavca. Ono što je takođe značajno jeste da je Ministarstvo finansija odlučilo i predložilo izmene Zakona o porezu na dohodak građana kojima će se konačno urediti pitanje posledica statusnih promena na osnivače privrednih društva koji su fizička lica. Dakle, ono šta je problem koji smo mi imali? Mi smo imali situaciju da su naši poreski propisi precizno u domenu Zakona o porezu na dohodak, u domenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica temeljno uređivali pitanje posledica statusnih promena. Međutim, ono gde smo imali prazninu jeste posledice statusnih promena na fizička lica osnivača privrednih društava koje ulaze u statusne promene, što je dovodilo i do ozbiljnih problema u praksi, odnosno do postupaka koji nisu bili prijatni za poreske obveznike, tako da ministarstvo je sada predložilo izmene kojima bi se ova oblast kvalitetno i detaljno uredila i na nivou Zakona o porezu na dohodak građana. Međutim, u pogledu izmena koje se nas tiču sada kada pričamo o ekonomiji znanja, pričamo o 7 predloženih izmena o kojima ćemo da razgovaramo danas. Dakle, to su oslobođenje od obaveze plaćanja poreza, dakle, promene vezane za oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje za zarade osnivača inovativnih start-upova, produženje prelaznog režima za zaposlene preduzetnike i novi prozor za one koji ga još nisu iskoristili. Imamo novi podsticaj za zapošljavanje, oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zarade zaposlenih koji su uključeni na projektima istraživanja i razvoja, oslobođenje od obaveze plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za mlađe od 40 godina, proširenje olakšice za novonastanjene obveznike i na godišnji porez na dohodak građana i korespondentne odredbe u okviru Zakona o porezu na dohodak građana koje odgovaraju onima o kojima smo malo pričali, a koje su uvedene na terenu poreza na dobit pravnih lica.
vezano za, dakle, mogućnost oslobođenja od obračunavanja i plaćanja poreza na kapitalni dobitak u slučaju unosa intelektualne svojine u osnivački kapital domaćih privrednih društava od strane njihovih rezidentnih vlasnika. Pa da vidimo sada nešto detaljnije o ovim normama. Prvo, ono što smo mi imali u našem zakonodavstvu, pričamo dakle o članu 21e Zakona o porezu na dohodak građana i članu 45d Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Dakle, mi smo imali jedan oročeni podsticaj koji je, dakle, predviđao oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zarade osnivača inovativnih start-upova, pri čemu je to oslobođenje ograničeno na na najviše bruto 1 mesečnu zaradu od do 150.000 dinara, gde ovo oslobođenje je predviđeno da važi 36 meseci od osnivanja inovativnog start-upa, ali je, dakle, olakšica bila oročena na do 31. decembra 2021. godine. Od svog uvođenja u naš sistem, ova poreska olakšica je uvek bila oročavana na godinu dana. Drugim rečima, primenjivala se samo na one inovativne startupe osnovane do određenog datuma, po pravilu do kraja određene kalendarske godine. I, dakle, u prethodnoj verziji rok je bio 31. decembar 2020. godine, onda je trajanje produženo za još godinu dana do 31. decembra 2021. godine. Sada se izmenama predložilo, dakle, sada je predloženo i usvojeno je da se, dakle, ovaj podsticaj u naš sistem uvede kao opšti poreski podsticaj, drugim rečima bez oročavanja, što znači da će on moći da se koristi i za potrebe, dakle, oslobođenja od obaveze plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivači inovativnih start-upova koji se osnuju i posle 31. decembra 2021. godine, dakle, za one koji se osnuju i u budućnosti. Uslovi za korišćenje podsticaja se ne menjaju. Podsticaj važi samo za osnivače inovativnih start-upova. Oslobođenje je ograničeno na bruto 1 zaradu od 150.000 dinara mesečno i može da traje do 36 meseci od dana osnivanja inovativnog start-upa. Problem koji se javio u primeni ove odredbe, odnosno nije problem u primeni, pre se može reći o bojazni koja postoji kod onih koji nameravaju da ili razmišljaju o primjeni ovog podsticaja, jeste a šta je to tačno inovativni start-up i da li se ja kvalifikujem za to. Prvo treba reći da je tu uvezana, dakle da postoji veza između odredbi Zakona o porezu na dohodak i poreza na dobit pravnih lica i da se već sada razmišlja o tome na koji način da se ovaj element nesigurnosti otkloni. Doduše, to neće moći da se učini pre 2023. godine, gde bi se iskoristile određene izmene Zakona o inovacionoj delatnosti kako bi se značajno pojednostavilo utvrđivanje šta je to inovativni start-up, a šta nije. Međutim, ono što je sada moguće, dakle već i sada postoje mogućnosti da se, ako ništa, prebaci teret odgovornosti na poresku upravu, time, dakle teret dokazivanja, time što bi se inovativni start-up za početak samo evidentirao, dakle ne registrovao, to je posebna kategorija, već evidentirao pri Fondu za inovacionu delatnost kao inovativno privredno društvo i u toj situaciji, dakle, bi stepen nesigurnosti, barem dok ne budu donete nove mere, značajno bio umanjen. Međutim, kažem, pre svega radi se o nekoj bojazni, a ne o dokazanim problemima koji su proistekli iz prakse, već o oprezu koji dolazi na osnovu opreza koji imamo kad primenjujemo propise. Zatim, zakonodavac je ovde, mi smo u okviru ovog seta predloženih izmena i dopuna poreskih propisa imali nešto što je jedan vrlo lep primer kako neke stvari u našoj zemlji mogu da se urade. Naime,
Dakle, vi svi znate da je krajem 2019. godine u naše zakonodavstvo unet takozvani test samostalnosti, to je član 85 stav 1 tačka 16, tačka 17, izvinjam se ako se ne varam, Zakona o porezu na dohodak građana, koji je imao za cilj da spreči, dakle, zloupotrebe paušalnog sistema oporezivanja, odnosno pojave koje se u uporednoj praksi nazivaju bogus self-employment. Mi uopšte nismo, dakle, bili usamljeni u tom problemu, da se radni odnos prikrivao ugovorima koji su zaključeni sa licima koje su se pojavljivala kao samostalni preduzetnici, ali koja su suštinski bila u radnom odnosu, a sve to da bi se ostvarile odgovarajuće uštede i druge pogodnosti nisu samo poreske, iz ovakvog uređenja odnosa. I kada je test samostalnosti uveden, njega je pratio trogodišnji prelazni period koji je imao za cilj da prelazak, dakle, iz jednog režima koji se zasnivao, dakle, na razlici između suštine i forme, na onaj gde se suština i forma poklapaju, da bude što je manje bolan za poreske obveznike. Taj trogodišnji poreski period je oročen na 31.12.2022. i tada su se javila već dve stvari. Prva stvar je da su se odmah postavilo pitanja šta će da bude posle 31.12.2022. godine, a drugo pitanje koje se javilo jeste da mi smo tada unutar naše dominantno IT sektora imali samo jednu asocijaciju, ta asocijacija je Asocijacija Digitalna inicijativa Srbija, a tada se u velikoj meri usled nezadovoljstva testom samostalnosti formirala i alternativna grupa, to je Digitalna zajednica. Međutim, ono što imamo u ovoj godini jeste da su ove dve asocijacije koje na prvi pogled su možda i nisu bile preterano spremne za saradnju, one su upravo zajednički sele, zajednički osmislile pristup i izašle pred Ministarstvo finansija sa zajedničkim predlogom koji je naravno uz određeno usklađivanja i usvojen od strane Ministarstva, odnosno Vlade Srbije, tako da imamo primer, dakle, međusobne saradnje, kompromisa i dogovora između različitih asocijacija unutar jedne veoma važne privredne grane koja je zajednički stala iza ovog predloga. Dakle, i šta je tu sada, kakav je kompromis uveden? Dakle, prva stvar jeste da je prepoznato da naročito za one male članice naše IT industrije koja je dominantno vezana za te samostalnosti i za ovaj prelazni režim, dakle da je njima potrebna dodatna pomoć. 2020. godine počinje svetska pandemija COVID-a, dakle imamo razne probleme koji su vezane za ovo, tako da se postojeći režim, dakle prelazni režim, produžava za još 3 godine, dakle zaključno sa 2025. ali ne za sve. Dakle, oni koji mogu da koriste produženje prelaznog režima su ona privredna društva koja su na dan 31. decembra, ali pazite sad, 2020. Zašto gledamo 31. decembar 2020. Da bi sprečili da neko saznajući za propise počne da cepa društvo ili da ga deli na više različitih zavisnih društava. Dakle, samo ona društva koja su na dan 31. decembra 2020. godine imala najviše do 30 zaposlenih. Svi oni koji su imali preko ovog broja, za njih je odgovor na pitanje šta dalje, da posle 31. decembra 2022. godine se prelazni režim konačno završava i da se ne produžava. Produžava se dakle samo za ovu kategoriju privrednih društava, pri čemu iza njih se kaskada opadanja pogodnosti pojačava, tako da je u 2023. ona efektivno 50%, u 2024. 40%, u 2025. 30% efektivnog oslobođenja od obaveze plaćanja poreza i doprinosa, što se postiže sa 50%, 40%, odnosno 30% oslobođenja na terenu poreza na zarade i oslobođenje od 75, 65, odnosno 55% doprinosa za PIO, gde postoji puna obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, ali kada pogledate u efektu, 75% doprinosa za PIO je 50% ukupnih doprinosa, tako da efektivno je ovo kaskada oslobođenja.
Rešenja sadrže u sebi takođe ograničenja da bi se sprečila nelojalna konkurencija u pogledu radne snage, drugim rečima da sada ove manje firme budu u prilici da, pod znacima navoda, otimaju radnu snagu velikima. I te mere su takođe uvedene u sistem. Ono što se sada ovde javilo jesu i dva dodatna pitanja. Prvo pitanje jeste, dakle, vezano za mogućnost da se u prelazni režim uključe i novoosnovana lica pod uslovom da nemaju i neće imati povezanih lica tokom korišćenja podsticaja. Ovo je suštinski pogodnost koja se pruža onim licima koja su u stvari remote workers ili ti, dakle, radnici na distancu stranih poslodavaca koji su, da bi koristili, jer nisu bili sigurni ili su bili sigurni da ne ispunjavaju test samostalnosti, dakle kako bi koristili pogodnosti prelaznog režima, osnivali jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću i zapošljavala su u njima. A druga stvar, drugo pitanje koje se pojavilo jeste kako razrešiti sledeću dilemu. Naime, kada je test samostalnosti uveden i kada su omogućene pogodnosti, dakle, prelaznog režima, to je dovelo do toga da je negde oko 80% ili čak preko 80% onih koji su bili ranije u preduzetničkom odnosu, ali suštinski su bili zaposleni privrednih društava ovde u Srbiji, su prešli u radni odnos iz odnosa koji su imali prethodno. Međutim, i dalje je ostao neki broj od negde 15 do 20% njih koji usled različitih razloga nisu uspeli nisu uspeli to da urade. I u toj situaciji su oni, dakle, postavilo se pitanje na koji način njih prebaciti sad u ovaj novi režim, jer su shvatili da je i za njih to dobro rešenje. Tako da se ovde sada otvara novi prostor za stare preduzetnike, da i oni uđu u ovaj prelazni režim koji je predviđen, i to od 1. januara 2022. do 30. aprila 2022. u komu moraju da pređu radni odnos. Tim da, imajući u vidu da postoji ozbiljna u našem društvu, dakle, ne bojazan, nego mi povremeno verujemo da nažalost, dakle, oni koji poštuju propise ispadnu nekako uvek, dakle, pod znacima navoda glupi, dakle, da se isplati u Srbiji ne poštovati propise, uvedena je i kazna od 3% poena manje, dakle, oslobođenja za oni koji kasne sa ulaskom u sistem, tako da za njih će poresko oslobođenje biti 3% poena manje od onog poreskog oslobođenja na koje imaju pravo oni koji su na vreme ušli u sistem. Tako da je i ovaj aspekt uzet u obzir. Ovde, dakle, pričamo inače o članovima 21ž Zakona o porezu na dohodak građana i članu 45đ Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ono što je sada dakle, treći podsticaj o kome pričamo je podsticaj vezan za zapošljavanje, to je podsticaj vezan za član 21z Zakona o porezu na dohodak građana i članu 45ž Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Srž ovog podsticaja jeste nešto što se može pratiti od 2018. godine, dakle, upravo u podsticajima koji su vezani za ekonomiju znanja, a to je da je on dominantno fokusiran da omogući poslodavcu da svom zaposlenom pruži što je moguće veću neto zaradu pod što je moguće manjim troškovima za samog poslodavca. Pri čemu ono što podsticaj apsolutno zahteva jeste to ispunjenje i uslova da se, dakle, zaposlenom obezbedi što je moguće veća zarada. Naime, mi u Srbiji smo posle jako dugog vremenskog perioda u okviru koga nam je nezaposlenost bila ključni problem, došli u situaciju da nezaposlenost više nije naš ključni problem i da je u brojnim sektorima naš ključni problem to da nedostatak u stvari adekvatne radne snage. I tamo gde mi imamo najveći problem, dakle, problem te neadekvatnog broja potrebne radne snage vezan je i za imigraciju našeg stanovništva u inostranstvo, dakle odlazak ljudi iz zemlje, ali i još uvek našu nespremnost da budemo dovoljno atraktivni za
dakle uvoz strane radne snage, imamo i tu promena, ali nažalost, dakle još uvek nismo došli dotle da budemo dovoljno atraktivni da možemo sve da nadomestimo što nam iz zemlje ode, odnosno da zadržimo one koji odlaze iz zemlje, i ova mera ima za cilj upravo to da pomogne poslodavcima da zajedno sa ovim podsticajem zadrže naše mlade i talentovane u zemlji. Kako funkcioniše ovaj podsticaj? Dakle, ako vi svom zaposlenom koji prethodno nije bio zaposlen, nije bio osiguranik u period 2019. godine do 28. februara 2020. vodite računa, ovaj podsticaj će početi da se primenjuje od 1. marta 2022. godine, jer je potrebno vreme da se donesu odgovarajući podzakonski akti i da se Poreska uprava sistemski pripremi za primenu ovog podsticaja. Dakle, ako vi takvom novozaposlenom licu koje prethodno nije bilo nigde zaposleno, pružite bruto 1 zaradu veću od 76.500 dinara, ako ugovorite sa njime bruto 1 zaradu veću od 76.500 dinara, onda imate pravo na oslobođenje od efektivno 70% od plaćanja poreza i doprinosa, oslobođenje 70% poreza na zarade i 100% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, i to zaključno sa zaradom isplaćenom 31. decembra 2024. godine. Ovaj podsticaj važi za sve one radne odnose koji su zasnovani u periodu od 1. marta 2022. godine do 31. decembra 2022. godine. I pazite suštinski šta ovaj podsticaj mehanički omogućava. On vama omogućava da vi svom zaposlenom pružite neto zaradu od, na primer, 50.000 dinara mesečno, po ceni, po ukupnom trošku koji bi pratio minimalnu zaradu da ste takvu s njim ugovorili bez postojanja bilo kakvog podsticaja. Drugim rečima, maksimalno smanjuje troškove poslodavca, a povećava neto zaradu zaposlenog. I imajući u vidu da je uslov, dakle ovo nije vezano samo za mlade, ali oni jesu dominantno u fokusu ove mere, dakle da zaposleni nije bio osiguranik od 2019. godine pa do 28. februara 2022. godine, dakle oni koji će prvi doći u fokus ovog podsticaja jesu oni koji, imajući naravno u obzir visine zarade, jesu oni naši mladi koji nam izlaze sa fakulteta, a za koje mi znamo da su najviše podložni odlasku iz zemlje i koje hoćemo na ovaj način da zadržimo, odnosno da kroz ovu poresku meru pomognemo da se oni u zemlji zadrže što je većim mogućim početnim zaradama. Imajući u vidu da oni početnici koji počnu da rade, dakle potrebno je određeno vreme da se poslodavcu isplati njihova zarada, zato je i podsticaj oročen do 31. decembra 2024. što znači da ukoliko nekog zaposlite 1. marta 2012. godine pod uslovima ovog podsticaja, imate gotovo 3 godine prostora za korišćenje vrlo izdašnog podsticaja od 70% poreza na zarade i 100% doprinosa za PIO, što je efektivno oslobođenje od 70% gledano na ukupno fiskalno opterećenje. Ono što je značajno jeste da država u slučaju ovog podsticaja na sebe preuzima pun teret plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prelazimo na sledeći podsticaj koji je predviđen članovima 21i Zakona o porezu na dohodak građana i članom 45z Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Dakle, ono što je ovde bitno videti jeste da je prepoznata potreba, ovo je takođe i još jedan od podsticaja iza koga je stao celokupan naš inovativni sektor, dakle da je neophodno motivisati srpsku privredu da se okrene aktivnostima istraživanja i razvoja, dakle stvaranju nove intelektualne svojine ovde u Srbiji. Kad govorimo o tome da je potrebno stvarati intelektualnu svojinu ovde u Srbiji, vrlo često se napravi jedna pretpostavka da se pod time podrazumevaju samo naš IT sektor. Apsolutno ne. Ako vi hoćete uspešno da se bavite stočarstvom,
potrebno je da razvijate genetski kod krda svinja ako se bavite, na primjer, svinjarstvom, ili ukoliko razvijate neke preparate u kozmetičkoj industriji, tu je takođe neophodno da se bavite istraživanjem i razvojem. U najrazličitijim granama se ozbiljniji razvoj ne može zamisliti bez aktivnosti istraživanja i razvoja. I mi smo već u Srbiji 2018. godine, a dakle primjena je počela 2019. godine, uveli dva vrlo važna podsticaja na terenu poreza na dobit pravnih lica. Dakle, mi od 2019. godine, shodno odredbama člana 22g Zakona o porezu na dobit pravnih lica, dozvoljavamo da poreski obveznici u dvostrukom iznosu priznaju troškove za poreske potrebe, u dvostrukom iznosu priznaju troškove koje su imali po osnovu aktivnosti istraživanja i razvoja. Dakle, svaki dinar uložen u istraživanje i razvoj se u Srbiji za poreske potrebe priznaje kao 2 dinara, a simultano sa tim podsticajem uveden je i podsticaj na teren u članu 25b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kojim se omogućava da se prihodi koji se ostvaruju od intelektualne svojine koja je stvorena u Srbiji, dakle da se dobit ostvarena po tom osnovu oporezuje posebnom stopom koja je efektivno 3%, a ne 15%, što je opšta stopa poreza na dobit. Međutim, ono što su bili neki zaključci rada i razgovora sa privredom jeste da i dalje trošak radne snage ono što je dominantan faktor i da bi podsticaji na terenu poreza na dohodak građana u potpunoj meri kompletirali ovaj povoljno okruženje koje se stvara od 2018. godine poresko, i onda je tu osmišljen podsticaj da se poslodavac oslobađa obaveze plaćanja efektivno 70% poreza i doprinosa, 70% poreza na zarade i 100% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, gde država preuzima pun teret plaćanja ovih doprinosa za sva ona lica, sve one zaposlene koji su neposredno angažovani na projektima istraživanja i razvoja, a s razmerno vremenu koje provedu na tim poslovima u odnosu na puno radno vreme. Ono što je ovde, dakle vidimo jedan podsticaj koji je u suštini komplementaran ovom poreskom podsticaju koji nam omogućava da priznamo troškove istraživanja i razvoja u dvostruko uvećanom iznosu za poreske potrebe, s tim da je kada se poredi sa njime on nešto užeg domašaja zato što zahteva da zaposleni, da bi se u odnosu na njegovu zaradu ovaj podsticaj primenio, mora da bude neposredno uključen u identifikovanje i rešavanje procesnih ili tehničkih problema i zadataka. Drugim rečima, za razliku od podsticaja na terenu poreza na dobit pravnih lica koji može da se primeni i na troškove, dakle koji može da se primeni i na zarade zaposlenih koji se bave nadzorom, ovde kod poreza na dohodak građana to nije moguće i zaposleni mora da bude neposredno uključen u identifikovanje i rešavanje procesnih ili tehničkih problema ili zadataka u okviru projekta istraživanja i razvoja, da bi se na njegovu zaradu mogao primeniti ovaj podsticaj. Iskorišćena je prilika da se ovde, dakle kada gledate podsticaj u oblasti poreza na dobit pravnih lica za potrebe definisanja pojma istraživanja i razvoja, ti se podsticaji oslanjaju na međunarodne računovodstvene standarde, preciznije međunarodni računovodstveni standard 39. Međutim, ono što tu postoji jeste jedna terminološka nepreciznost, odnosno došlo do greške u prevodu, tako da je ta greška sada ispravljena kod definisanja pojma istraživanja i razvoj u okviru Zakona o porezu na dohodak građana. Vrlo je važno da znamo da bi se nešto smatralo istraživanjem i razvojem, onda te aktivnosti moraju da se sprovode za svoj račun i mora da se zadržava vlasništvo nad intelektualnom svojinom koja može da nastane putem ovih aktivnosti. Razvoj se dakle radi na onome što je već naše, a istraživanje se radi na onome što će biti naše ukoliko proces istraživanja bude uspešan. Naravno, vi ono što stvorite možete prodati,
ali ukoliko se radi uslužnim istraživanjem i razvojem, gde intelektualna svojina nad onime što stvorite nikada nije vaša, onda vi nemate pravo ni na podsticaj iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ni na podsticaj iz Zakona o porezu na dohodak građana, jer se suštinski ne bavite aktivnostima istraživanja i razvoja. Da bi se one sprovodile, neophodno je da se, dakle, aktivnosti, da bi se za ove potrebe, kao i za računovodstvene potrebe smatralo, dakle, da se bavite istraživanjem i razvojem, to je neophodno da radite za svoj račun, odnosno da razvijate ono što je već u vašoj svojini. Ono što se zatim pokušalo da se poreski, na što je pokušano da se poreskim merama utiče, dakle, naša privreda trenutno, dakle, jedan od njenih problema jeste upravo odliv kvalifikovane radne snage, gde mi još uvek nismo u stanju, mi jesmo u stanju, i to vidimo iz različitih primjera, da nadomestimo nekvalifikovanu radnu snagu radnom snagom iz inostranstva. To smo, dakle, to uspevamo, međutim, ono gde imamo problem jeste da nadoknadimo ili da privučemo visoko kvalifikovanu radnu snagu, zato što nju privlače jača i snažnija tržišta od našeg. Sad, naravno, mi se protiv, kao što i ta tržišta, dakle, privlače i našu visoko kvalifikovanu radnu snagu i to za nas predstavlja nenadoknadiv gubitak. Imajući to u vidu, dakle, osmišljena je mera koja ima za cilj da pomogne privrednim društvima, odnosno našoj privredi kao celini i našem društvu kao celini, da zadrži naše visoko kvalifikovane mlade stručnjake, time što je predviđeno da u slučaju obveznika mlađih od 40 godina života, oni u stvari imaju pravo na oslobođenje od plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana, dokle god su mlađi od 40 godina. Međutim, da bi se ovo pravo pružilo tamo gde je stvarno, dakle, ovo oslobođenje pružilo tamo gde je stvarno potrebno, mehanizam na koji funkcioniše ovaj podsticaj je sledeći. Dakle, godišnji zbir oporezivih prihoda od, pazite sada, zarada, prihod od obavljanja samostalne delatnosti i prihod od prava intelektualne svojine, ali ne i, na primjer, prihod od nepokretnosti, se dodatno umanjuje za iznos 3 prosečne bruto godišnje zarade, a najviše do 0. Drugim rečima, ako je kod osobe mlađe od 40 godina, ako uzmemo osobu mlađe od 40 godina za primer, dakle, neoporezivi iznos pod uslovom da mu je, ajde da uzmemo isključivi prihod od zarade, nije 3 nego je 6 prosečnih godišnjih bruto zarada, što znači da sve dotle, pod uslovom naravno da je to jedini prihod koji obveznik ostvaruje, dakle, ukoliko sve dotle dok je neto zarada ovog obveznika manja od 5.500 eura mesečno, to lice neće biti dužno da plaća godišnji porez na dohodak građana. Ako ostvaruje zaradu veću od ovog iznosa, plaćaće godišnji porez na dohodak građana tek na onaj deo koji je preko ovog neoporezivog praga, što suštinski znači da kod najvećih zarada je država dala bonus, odnosno suštinski 13. platu, u iznosu od negde između 2 i 3 hiljade eura poreskom obvezniku. Imajući u vidu da je ovo, dakle, najomraženiji poreski oblik, jer za razliku od poreza na zarade gde poslodavac izmiri te obaveze u vaše ime i za vaš račun, ovo je poreski oblik koji obveznik fizičko lice sam mora da ispuni. Radi se, dakle, o jednoj pozitivnoj poruci, dakle, upravo onima čiji nas odlazak najviše boli i šalje poruku da su oni neko koga mi želimo da zadržimo, dakle, i na ovim poreskim merama. Ono što je takođe jedna dobra poruka, imajući u vidu da su iza ove inicijative da se ovakva mera uvede stale sve naše asocijacije vezane za IT sektor, koji, dakle, je vitalno zainteresovan da zadrži u zemlji visoko kvalifikovanu radnu snagu, dakle, jeste to da ova mera poslodavcu pogoduje samo kroz ostanak zaposlenog u zemlji. Dakle, samo kroz dodatnu motivaciju zaposlenog da ostane ovde radi, jer sva korist od ove mere pripada samo i jedino obvezniku, a ne i njegovom poslodavcu, osim u ovom domenu da je zaposleni više motivisan da ostane ovde u zemlji i da je ne napušta.
Imajući sve ovo u vidu, dakle, mi smo pojačali, dakle, Ministarstvo finansija, odnosno Vlada Republike Srbije je izašla i sa, dakle, jednim unapređenjem podsticaja za poreske olakšice za novonastanjene obveznike, dakle, naše povratnike, odnosno kvalifikovane novonastanjene strance. Poresko oslobođenje je predviđeno članom 15v Zakona o porezu na dohodak građana je do sada u slučaju, dakle, povratnika, odnosno novonastanjenih visoko kvalifikovanih stranaca, dakle, se primenjivalo samo u domenu poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. To je ovo petogodišnje oslobođenje od 70%, od obaveze plaćanja 70% poreza i doprinosa. Međutim, ušteda se ostvarivala samo na nivou poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ali nije se ostvarivala i na terenu godišnjeg poreza na dohodak građana. Dakle, godišnji porez na dohodak građana se plaćao na pun iznos. Sada ovim izmenama se olakšica proširuje i na godišnji porez na dohodak građana, gde je cilj suštinski da se našoj privredi omogući da bude što je moguće konkurentnija na tržištu kada pokušava da iz inostranstva u Srbiju privuče kvalifikovanu radnu snagu, bilo da se radi, oni su naravno u primarnom fokusu povratnici, jer kod njih pretpostavljamo da će najlakše doneti odluku da se nastane ponovo u našoj zemlji, bilo da se radi o visoko kvalifikovanim strancima odakle god da oni dolaze, a koji hoće da svoj talenat i svoje sposobnosti, dakle, aktiviraju kod naših poslodavaca ovde radom u zemlji. I konačno, da se, dakle, podsjetimo, mi smo prepoznata je, dakle, situacija da u Srbiji postoji dosta neuređena situacija kada je u pitanju vlasništvo nad intelektualnom svojinom i da je za, dakle, taj dalji zamajac, dalji korak u razvoju naše privrede neophodno da ovi odnosi budu adekvatno uređeni. Verovatno najveći haos postoji na terenu vlasništva kada su u pitanju fizička lica, i to praksa potvrđuje, tako da je i ovde predviđeno istovetno oslobođenje kao i u slučaju onog pruženog na nivou Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a to je, dakle, pod istim uslovima oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak u slučaju unosa intelektualne svojine u kapital privrednog, kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva koje je rezident Republike Srbije.